Sanibonani bafundi bogwalo lwesine, siyalamukela kwisifundo sethu sanamhlanje. Isifundo sethu ngesesiNdebele. Ngiyathaba ukuthi ngilibone likhona lapha lonke, angitsho. Isifundo sethu ke esanamuhla sithi amabizo abantu. Angitsho ngithanda ke ukuthi ubhale isihloko leso Lungile loKian. Asibhaleni phansi sithi amabizo abantu. Kian, can you write that please? Asibhaleni isihloko sesifundo sethu. Ngiyathemba sonke iziqa siyazazi siyenelisa ukuthi sibhale ke isihloko sethu sithi amabizo abantu. Yesifundi ke siwaqambe ke namhla sikhulume ngawo Raylin, amabizo abantu. Isihloko sethu ke esanamhlanje. Angitsho kathi amabizo kuyini? Ngubani ongachaza nje ngamafitshane ukuthi nxa sikhuluma ngamabizo ubona ngathi sikhuluma ngani? Nxa sikhuluma ngamabizo kuyini kanti ibizo? Ulungile sehle waphandlwa siqalisa isifundo sethu. Ulungile usuphandliwe. Kuyini kanti ibizo? Akusincedise Lungile, kuyini ibizo? Katha ulabizo wena khona lapho. Nxa ungalabizo nzaba sithi wena, senza kubiza ngithi wena ngoba ngiyakubuza ukuthi ibizo kuyini. Ungachaza uthini elinye igama ungalisebenzisa ngelithini elitsho ukuthi ibizo. Sendikhulumile futhi bala khona nsuka semphambanisa ngasendiqamba mina ngokwami. Usuphelele Kian, Raylin. Elinye ibala elitsho ibizo ngelithi igama. Ngingathi igama lakho ngubani? Ngiyathi igama lami nguKian, igama lami nguRaylin, igama lami nguLungile. Angitsho mina lami igama nguKhabo. Angitsho sezwanani? Right. Amagama ke esifuthi sikhulume ngawo namhlanje. Angitsho ngamagama aphiwa abantu abathile. Sike sakhuluma ngakho kodwa sathi sesibhala umsebenzi kwangathi kasiwubhali kakuhle umsebenzi wakhona. Yikho ke sisiphinda njalo isifundo sethu namhlanje. Sithi sike sikhulume futhi siphinde futhi kathi amabizo lawo aphiwa abantu abanjani. Angitsho ibala lokuqala engilalo asomabizo ethu lawo esiwajayileyo nalawo oJohn, oLungile, oThabani, obani bani. Angitsho kodwa leli kuyaba kulibala eliphiwa abantu abathize kwaba ngabantu abaningi nje ezimulini ababalalo. Izimuli zonke ke ziba lomntwana okuthiwa lizibulo. Kian, ngicela ukuthi ngikubone kakuhle. I'm seeing half your face, Kian. I hope you can hear me. Angikuboni kuhle khona lapho Kian. Ngithe ke imuli zonke siba lomntwana okuthiwa lizibulo. Ngonjani kathi umntwana obizwa kuthiwe lizibulo emulini yakwabo? Ngonjani umntwana obizwa kuthiwa lizibulo? Yebo Lungile. Okuqala ukuzalwa. Kuqondile sibili umntwana wokuqala ukuzalwa emulini yakwabo kuthiwa lizibulo. Ngubani ke olizibulo phakathi kwethu la? Ukhona yini na olizibulo? Kian, ulizibulo? Raylin, ulizibulo yini na? Lungile, ulizibulo? Hayi. Awusilo zibulo. All right. Izibulo ke umntwana wokuqala emulini yakwabo, the first born. Ngesilungu ngesithanda sithi ke i-first born ke yini izibulo. Igcina thunjana. Ubona ukuthi uyabhala amabala nalawe enguphawu. Ngiyathemba ubhalile ibala lokuqala wathi izibulo. Ulibhalile Lungile? How? Raylin, you seem to be having network challenges. Kian, ngicela ubhale ibala lokuqala izibulo, landela iziqa zakho izibulo. Izibulo, that was the first word ibala lokuqala ke number 1 elithini izibulo. Angitsho phakathi kethu ke lapha sesithe akula mazibulo la, akula ma first born la. Angazi phela le ngo number 2 or 3. Right. Uqondile Kian. Kuhle kakhulu ke lokho kubhalileyo. Sisamele lusikhanyiso lo Michelle. Asifuni abantu abaphuzayo thina ezifundweni zethu ngoba bayasibambelela, bayasibisela ngaphi emuva. Sikhanyiso lo Michelle. Sikhanyiso kathi kusuye ngaphi? Sikhanyiso sesibhala ibala lokuqala lo Michelle. Ibala lethu lokuqala la namhlanje sithe sichaza amabizo. Salibonani.
Sanibonani Michelle, unjani Michelle? Ngiyaphila. Dala sikumelele Michelle. Ngayo kulapha Michelle ngayisengithe cwap mbijana. Angitsho Michelle, isikhathi sethu ngo-12 o'clock. Yeah. Angitsho, right, sikhuluma ke ngamabizo aphiwa abantu. Sithe sifundo lesi sike sasiyenza kulana maviki aphelileyo, kodwa siyasiphinde ngoba sithe sesibhala asisabhalanga kakuhle. Angitsho, iba lokuqala ke sikhanyiso, sithe izibulo. Sithe izibulo libizo eliphiwa umntwana emulini yakwabo. Kuyaba kungumntwana onjani? Ngonjani isikhanyiso? Kumbe uMichelle? Ukuzalwa. Ngonjani isikhanyiso? Umntwana oqala ukuzalwa. Ye kuqondile sikhanyiso, umntwana wokuqala wokuzalwa emulini yakwakhe kuthiwa nini? Lizibulo, ubizwa kuthiwa lizibulo, kumbe kwesinye isikhathi kuthiwa yingqabutho. Bakhona vele abanye abantwana ikakhulu abangabafana okuthiwa ngongqabutho, kutsho ukuthi uyabe yi-first born, lizibulo. Sikhanyiso, uyingqabutho endlini yakwakho khona ngapha, ulizibulo. Awusilo zibulo sikha? Hawu, mina bengithola ngathi ulizibulo sikhanyiso. Wena ke Michelle, ulizibulo yini? Hathi. Usozibulo? Ha, akula mazibulo lapha ngisho. Right. Ibala lethu elesibili igcina thunjana. That is number 2. Asilibhaleni masinyane. Igcina thunjana. Angitsho? Igcina thunjana. ICI. Anjo nguci. ICI. NATHU. Litheni? Ngithe igcina thunjana. Igcina thunjana. ICINATHUNJANA. Igcina thunjana. Yathemba liphambanisana laphana ukulipela ibala lethu lelo ke igcina thunjana. Umntwana ngonjani ke ophiwa ibizo leli ke emulini yakwabo okuthiwa ligcina thunjana? Yebo Michelle? Umntwana wesigcina. Yebo. Igcina thunjana, right, kuqondile. Raylin, is it Raylin or is it Kian? Right, Lungile, wona ufuna ukuthini kuyini igcina thunjana? Umntwana wesigcina. Umntwana wesigcina. Ha, isiNdebele bani katseni kuthiwa umntwana wesigcina. Umntwana wokugcina emulini yakwabo okuthiwa ke ligcina thunjana. Akhona yini amagcina thunjana phakathi kwethu la? Lungile, uligcina thunjana? Hayi. Usuligcina thunjana, ushuthi lo mna wakho angitsho. Sikha, uligcina thunjana? Yebo phela ulamna wakho. Oh, uligcina thunjana. Wona ke kuhle ke kathesi ke silalo ke igcina thunjana. Usikha, Kian, uligcina thunjana? Kian, what about you Michelle? Uligcina thunjana? Hathi. Awusilogcina thunjana futhi uthe awusilozibulo, awusilogcina thunjana. Kutsho ukuthi ke wona ungumntwana ophakathi laphakathi angitsho. Raylin, uligcina thunjana yini ke khona ngapho Raylin? Right, asiqhubekeni ke sikhulume ke futhi ngabanye abantu. Sesikhulumile ke ngabantu esibathola emulini zethu. Sithe ke Lungile kulezibulo, kulegcina thunjana. Kulomunye umuntu futhi esingamthola phakathi kwethu. Akuthi mhlambe hathe emulini kumbe ngaba khona nje khona lapha endaweni lapho esihlala khona. Umuntu lo sithi ulesandla. Asimthandi ke lo muntu okuthiwa ulesandla. Ngumuntu onjani kanti okuthiwa ulesandla? Lungile enza benza okuchaya khona lapho. Umuntu onjani okuthiwa ulesandla sikhanyiso? Umuntu othanda ukutshontsha. Ye, Michelle wena ufuna ukuthini? Ngingakatsho kumbe kuqondile njalo. Futhi ngumuntu otshontshayo. Ye, ngumuntu otshontshayo. Ngasembeka imali yami lapha. Ngake ngithi phetshe ngeke ngingene kwenye indlu. Ngase ngiphenduka sengithola imali yami isinjani kayisekho. Iyabe ithethwe ngumuntu olesandla, umuntu otshontshayo. Angitsho, noma ukuthi sihlale siphethe imali zethu sifake esikhwameni ngoba sihlezi lo muntu onjani olesandla. Olesandla ke umuntu otshontshayo. Libala lakho lesithathu ngiyathemba ulibhalile ke lelo bala elithi olesandla, umuntu otshontshayo. Kasimfuni ungabe uba ngumntwana olesandla.
ngoba kwesinye isikhathi uzalimala uzibambela lokho kwamelanga ukuthi ukubambe. Angitsho. Right, ibala lethu elesine, Mel Junior siyakwamukela. Uzile chuma ukuphuza ke lokho sikwenzile. Sesikunumber 4 sikhuluma ngamabizo aphiwa abantu abathile. Mel Junior. Ibala lethu lokuqala besithe izibulo, unumber 2 athi icina thunjana. Ngiyathemba lalele Mel methi ngawe uyawabhala. Unumber 1 izibulo, number 2 icina thunjana, number 3 ekade sikhuluma ngaye kathesi umuntu esithe ulesandla, lo-ke umuntu otshontshayo, umuntu esingamthandiyo, umuntu olesandla. Asikwanisi ukuthi sibeke izikhwama zethu, imali yethu loba yini ngoba kuyaba kulo muntu phakathi, engabe semulini. Angisho lalapha esikolo kwesinye isikhathi siyasithola ukuthi siyabalaye umntwana onjani oba lesandla. Uthola abantu sebedinga ama-ball point, sebedinga imali zabo zokuthenga iziwiji lani lani, kuyaba kulo muntu onjani olesandla. Ibala lethu elesine oleminwe, kathi ngonjani? Akade sikhuluma ngaye sithe ulesandla, kathesi sithi uleminwe. Ngonjani Mel oleminwe? Yebo Mel? Mel? Ye umuntu oyenza izinto ezinhle, ngiyathemba sakhuluma ngakho-ke. Lungile? Sichasisela? Ningingachasisi mina siya phambili. Usubhala Lungile uphakamisa isandla sakho. Right, umuntu oleminwe-ke sathi ngumuntu oyenza izinto ezinhle kakhulu. Abanye beluka inwele, uyathola elukile umuntu inwele zakhe zizinhle okokuthi abanye ngabalimayo. Engavela athi uyalima, uyathola lokho akulimayo kuvuma kube luhlaza tshoko, kube kuhle. Sithi ule minwe. Engaba ngumuntu kumbe oyeluka amacansi, engaba umuntu othungayo ingcebethu, kumbe ngothunga amabhasikiti, kumbe ngoyenza, kodwa usebenza ngani? Ngezandla. Imisebenzi yakhe yonke iyabe ingeyani? Ingezandla. Konke akwenzayo-ke sithola ukuthi kuba kuhle, sithi ule minwe. Singahlanganisi-ke bafundi amabala lawa, ngitsho olesandla ngotshontshayo. Angitsho nguye lesitheka simthandi, otshontshayo ulesandla, kodwa oleminwe ngoyenza izinto ezinhle okumangalisayo ngezandla. Engabe seluka, engabe thunga, kumbe uyalima, kumbe ngamaflawuzi, kumbe uyahlanyela imbhida, kumbe uyenzani, kuba kuhle kakhulu. Angitsho umdlezane, kanti ngonjani? Obizwa kuthiwa ngumdlezane. Umdlezane alibe ngunumber 5. Umdlezane ngonjani? Yebo Lungile? Olomntwana omncane. Uqondile sibili. Ngumuntu wesifazane olosana. Uyabe losana, uyaba luluncuncu sibili kuthiwa umdlezane. Angitsho mhlawumbe luyaba lusamunya lokumunya lolosane. Ngakho-ke umdlezane sithi ngowesifazane. Angitsho olosana. Usana ngunana, linalithanda ukuthi ngunana, kodwa ibala liqondile sithi lusana. Angitsho. Right, asihambeni-ke kunumber 6 esibiza sithi ngumufi. Ngonjani kanti lo? Ngubani-ke lo kuthiwa ngumufi? Asilibhaleni phansi, ngumufi. NGUMUFI, ngumufi. Ngonjani kanti Mel lo kuthiwa ngumufi? Ngumuntu onjani Mel? Umuntu osezafa. Umuntu osezafa. Hayi osezafa kakabi ngumufi. Omunye ufuna ukuzama futhi umele uthe ngumuntu osezafa, kodwa hatshi. Kathi umuntu sezambona njani ukuthi usezafa, usezakufa Mel? Okuthiwa ngumufi ngonjani? Yebo Lungile, zama sizwe wena yakho impendulo. Ogulayo. Hatshi ogulayo kakabi ngumufi. Uyagula lo, isigulane. Ogulayo kuthiwa isigulane. Angithi usesibhedlela usaphiwa amajekiseni, usaphiwa kumbe ngamaphilisi, silethemba ukuthi unjani uzasila. Ngakho sithi isigulane asomufi. Sikhanyiso, umufi ngubani? Sikhanyiso sehambile angisamboni. Ufuna ukuzama kokugcina Lungile? Singalichazi sonke ndawonye. Hayi. Right, umufi ngumuntu osetshonile, ngumuntu osebhubhile. Angitsho kasekho lapha emhlabeni, kasaphili. Ngakho sithi ngumufi. Umufi it's a word
that shows respect. Angitsho asihambi sithi umuntu usefile. Hatshi, kodwa sesimbiza sithi ngubani? Ngumufi. Ngumuntu osetshonile, ngumuntu osebhubhile. Ibala leli-ke lilokuhlonipha. Ngithe it is a word that shows respect. Nxa sisithi umufi, angitsho lilokuhlonipha. Umuntu wasiphonga ukuthi umuntu usefile. Angitsho hayi, akutshengisi ukuhlonipha. Kodwa sesimbiza sithi ngubani? Ngumufi. Nxa kulokhu kusalungiswa khonaphana amalungiselelo ukuthi abekwe, ubizwa kuthiwa ngubani? Ngumufi. Right, that was number 6. Number 7, elesikhombisa, that is 7. Ngumfelokazi. Lo-ke ubizwa kuthiwe ngumfelokazi. Ulibhale njengoba ulizwa. Angitsho ngumfelokazi. 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 Landela iziqa zakho Michelle. Ngumfelokazi. Kanti ngonjani obizwa kuthiwe ngumfelokazi? Kuqondile onjengisayo laphana. Kian. Right, liqondile sibili ngumfelokazi. Asilichazeni-ke ibala leli-ke ukuthi kathi litshoni elithi umfelokazi. Ngonjani obizwa kuthiwe ngumfelokazi? Sesike salibhinde Mel. Yebo, kuyini umfelokazi? Lungile. Umama owasetshonelwa ngubaba. Umama owasetshonelwa ngubaba. Ngiyamuzwa Lungile uthi ngumama. Hayi. Lungisa futhi inkulumo yakho ngisho. Uyiqondise. Ngumama owasefela ngubaba. Ngowesifazane. Kasomama wakho angisho. Angitsho Lungile, ngakho awuthi ngumama. Nxa usithi ngumama uthi sengowakho ozala wena unyoko. Kodwa lokhu ngaba loba nguphi umuntu wesifazane. Angitsho ngakho sithi ngowesifazane owafelwa ngumyeni wakhe, wafelwa ngumkakhe. Angitsho it is a woman who has lost her husband. Her husband has died. Ubizwa kuthiwa ngubani? Ngumfelokazi. Ngesilungu sithi it's a widow, isn't it? A widow is a woman who has lost her husband. NgesiNdebele sithi ngumfelokazi, ngowesifazane. Indlela engiphendula ngayo ngitshela ngayo incazelo yokumele ukuthi ubhale ngayo, ungathi ngumama owafelwa ngubaba. Hayi, Lungile somama owafelwa ngubaba, kodwa ngowesifazane owafelwa ngumyeni kumbe ngumkakhe, ngiyokuthiwa ngumfelokazi. Nxa kusanda kuyenzakala kwesisikhathi siyasimbone-ke umfelokazi uyabe egqokeni kade umfelokazi. Simbona njani nxa kusanda kwenzakala esanda kutshona umkakhe, esanda kutshona, esanda kubhubha umyeni wakhe? Simbona njani kathi lumama ukuthi ngumfelokazi? Singambona njani Michelle? Lungile, Mel, singambona njani? Singambona ngempahla azigqokayo. Sithe kakhulu nxa kusanda kwenzakala, angisho nxa umyeni wakhe sebhubhile, umkakhe sebhubhile, singambona ngempahla azigqokayo. Isikhathi esiningi ugqoka izigqoko ezimnyama. Uyathola eleqhiye emnyama, lesigqoko esimnyama, agqoke lamathenisi akhe amnyama, mhlawumbe phose umnyaka ngumfelokazi. Angitsho kuyaba kwisikhathi esibuhlungu-ke leso kakhulu. Right, asiqhubekeni ibala-ke number 8 elesishiyagalombili. Intandane. Intandane. Ngonjani kathi lo muntu esimficayo phakathi kwethu ezimulini kumbe in the community, kuthiwe kulo mntwana kumbe kulabantwana abazintandane? Ngabanjani kathi laba? Ngonjani umntwana okuthiwa yintandane? Ngonjani Lungile? I-orphan. Ususebenzisa ibala lesilungu sibili, kuqondile sibili. Ngesilungu intandane we call him or her
an orphan. Kodwa chaza futhi ngesindebele ukuthi kati utshoni khona ukuthi orphan uyabe njani kati yena lo mntwana okuthiwa yi-orphan ngesilungu. Uyabe njani? Mel. How would you describe an orphan? You are saying this child is an orphan. We have this child in the community, he or she is an orphan. How do you describe, how do we say that this one is an orphan and this one is not an orphan? Sibona njani ukuthi lo intandane, lo hatch, akusontandane. Yebo lungile. Ebengela abazali. Ye, awuyichaye ekhanda moyo. Angazi kumbe uyichaye ekhanda unguwe wedwa khona lapho mbukhona okusizayo. Angitsho umntwana ongela abazali, abazali bakhe mhlawumbe batshona babhubha bonke bobabili, uyise lo nina sebatshona sebadlula kulomhlaba. Uyu mntwana esithi yini? Yintandane. Angitsho kodwa umntwana ongaba kumbe lo nina owadlulayo kodwa uyise ekhona hatshi kasontandane lo. Nxa omunye umzali esaphila kasimbizi sithi intandane, nxa ilo nina kuphela kumbe lo yise kuphela kasontandane. Kumele sikunanzeleleke khona lokho. Angitsho intandane ngumntwana owafelwa ngabazali bakhe bonke, uyise lo nina. Kuyezwakala bafundi? Yebo. Kuyezwakala Michelle? Yebo. Ye, kumele ukuthi sikunanzelele sibone ukuthi kulomehluko ngoba kuvele kuyatholakala kuyenzakala. Angitsho singabe ngaba bekhona abanye phakathi kwethu, angitsho mhlawumbe uswasala lo nina kuphela kumbe swasala lo yise, hatshi awusontandane wena nxa unjalo. Intandane ngumntwana ongela abazali bobabili bonke, angitsho sebabhubha. Right, number 9 quickly. Ivila. Ake silibhaleni ke silichaze sibe kwazi ukuthi kathi ivila saba sikhuluma ngomuntu onjani. Nangu sephakathi kwethu ke umuntu olivila sesilaye emulini la, silaye lapho esihlala khona. Ngonjani Michelle okuthiwa livila? Ungamchaza uthi Umuntu ongela msebenzi. umuntu ongela msebenzi. Nxa ngingasebenzi Michelle ukuthi uthi ngilivila. Nanku umsebenzi usungiphelele Michelle ukuthi sengilivila kumbe vele kangisebenzi, angivukeli ekuseni ngisiye emsebenzini. Michelle sayingaphi ke? Lungile? Umuntu ongakwanisi ukusebenza. Ongakwanisi ukusebenza. Bengifunela inyivalo engcono kulokuthi ongakwanisi. Omunye ngabe engakwanisi mhlawumbe uyisigoga, angitsho kakwanisi kazenzisi. Angitsho bakhona abantu esilabo abayizigoga. Mbuku wheelchair kakwanisi ukusebenza lowo muntu. Asikuthi ukuthi kafuni kodwa umzimba wakhe uyenza ukuthi angayenelisi. Yebo Michelle? Ngumuntu ongafuni ukusebenza. Ye, kuqondile ke impendulo eqondileyo. Umuntu ongafuniyo ukusebenza. Mase ukuthi hayi nansi ingadi lapha moyo, nansi ingadi lungile, akuhlanyele okungamaflowers, uhlanyele imbhida lapha. Kodwa uzathola ukuthi izandla la akula zandla, ulivila. Ufuna ukuthola ehlezi kuphela ngaphansi komthunzi. Kodwa ufuna ukudla. Angitsho umuntu ongafuniyo ukusebenza kaguli kathini lowo muntu, ulungile, uright, uqondile yonke into kodwa kafuni ukusebenza, kafuni kuvuka. Nxa abanye bevuka yena ukhona edonsa ingubo. Uzalala ilanga lize libe lapha elokhe lele. Angitsho umuntu esithi njani? Livila, umuntu ongathandiyo ukusebenza. Kuyezwakala? Yebo. Angitsho phela livila lasesikolo la kuthi ukuthi kawufuni ukubhala. Nxa abanye kababhali wona uzihlalele kuphela. Kodwa izandla ama-ball point, mabhuku yonke into layo. Kuthi ukuthi uyabe uyini? Uyaba ulivila. Okhutheleyo ke. Let's go to number 10. Okhutheleyo ngonjani kanti? Singamchaza sithini? Nxa sisithi hey umfana lo, hayi ngikhuthele, kumele ukhuthele. Kuthi ukuthi uyabe unjani Mel? Nxa sithi ukhuthele. Uyabe unjani Mel? Uyabe unjani Lungile? Awuthanda ukusebenza. Yeah, those are opposites angitsho. Uyabuthanda ukusebenza, usukumela phezulu. Ngathi nanku umsebenzi ake senzeni ke sigebheni lapha engadini. Masinyane usubuyile lamafotsholo, usubuyile lamakhuba yonke into siyenze khap sesiqedile masinyane. Angitsho uyabe umuntu okhutheleyo, umuntu othanda ukusebenza, umuntu othanda ukuncedisa abanye abantu, umuntu esithi njani? Ukhuthele. Ngakho le ndlala awungeke waba layo nxa unjalo. Angitsho bafundi.
Isifundo sethu ke siphelela la, isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye, akusela sikhathi ngitsho. So kulabanye asebelindile laba sebefuna ukuthi baze kwesabo isifundo sesiNdebele. Ngakho ke sizathi sibonane ngoLwesine kwesinye isifundo sethu sesiNdebele. Lisuka la ngicela liyekhangela ku-Google Classroom. Angitsho kulo msebenzi wesiNdebele. Lisale kuhle bafundi abahle, sizabonana njalo ngoLwesine. Lisale kuhle, bye bye. Bye bye.